Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwinjilisti Bijimungu Emmanuel Michele, nikiwa mtungaji wa nyimbo za Injili DRC Congo hapa Uvira. Napenda leo tuzungumzie neno fupi katika Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Luka Mtakatifu 6 na haya yake ya 45. Nasema hivi: mtu mwema katika hazina njema, na moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Amen. Tulipenda kuzungumzia hili neno fupi kuhusu hazina ya moyoni. Hazina ni kitu ambacho mtu anakihifadhi. Hazina tutaweza sema ni kitu unaweka kama depo, wala unajiwekea rohoni mwako, wala unaweka nafasi fulani ili kikakusaidie kwa wakati fulani. Ndiyo maana kila mmoja ana hazina yake. Hata Biblia inasema ya kwamba tujiwekee hazina mbinguni, mahali ambapo hakuna nondo na kutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwandishi kwa kuandika haya maneno ni maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa akiyazungumza. Ikasema ya kwamba mtu katika matendo yake na kwa maneno yake yale yanadhihirisha kile kilichomo ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambacho utaweza kukitamki hata kwenye midomo yako, lakini kwa matendo kinaonekana ni tofauti. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba tunakiri ya kwamba tunampenda Yesu Kristo, tunampenda Mungu, lakini kwa matendo yetu yanakanusha katakata ya kwamba hatumpendi Mungu. Yesu atuhurumie sana. Unapomwambia mtu neno ni nzuri, sababu ndani mwake alishakapanda chuki kwa ajili yako. Hata umwambie maneno mazuri, yataonekana yote ni mabaya. Hata unapomwambia mtu mwenye alishaka kuchukia, alishakapanda mbegu ndani mwake, katika hazina yake kuna mambo mabaya kwa ajili yako. Hata umwambie neno gani, hata umtabirie kama saa ingine utakuwa rais wa nchi, hata umwambie ya kwamba wewe unatumikia Mungu kwa haki na kweli, atasema kwa sababu ni fulani ndio anasema, inaonekana iko na nidanganya. Haya yote ni kunidanganya, anapenda sikie nasema nini. Lakini mtu mwenye kuwa na hazina njema, Bwana Yesu asifiwe, mtu mwenye kuwa na hazina njema ndani mwake, hata umwambie maneno mabaya, atatafuta fere ya repase, anarepase ile maneno yote, yale maneno yote anayaweka kumstari pale kwenye kulipengama, anapanyoosha ili yasikilike kuwa mazuri, na ijapo yalikuwa mambo mabaya. Sababu neno la Mungu linasema ya kwamba palipo na upendo, upendo husitiri wingi wa dhambi, husitiri wingi wa makosa. Mtu akikuwa na upendo, akikupenda, hata umwambie makosa, anakusamehe bila wewe kumwomba msamaha. Lakini kwa sasa uko namwambia mtu mambo mazuri, sababu ndani mwake ameshaweka hazina mbaya, inaonekana yote yanakuwa bure kwake. Lakini mtumishi wa Mungu, acha nikwambie ya kwamba chunguza hazina yako, chunguza unaweka hazina gani. Katika kanisa tuna tatizo ambazo tunazo kwa sasa. Watu kuliko waonyeshe ukweli uliomo ndani mwao, anakuonyesha nje ya kwamba anakupenda, lakini ndani anakuchukia kabisa. Ndio kwa sababu unaona kwa leo watu wanauana hata kwa masumu, wanauana sijui kwa nini. Unatembea na mtu ukijua ya kwamba anakupenda, sababu anakuonyesha kiinje ya kwamba unapendana, lakini ndani anakuchukia. Lakini jiulize, una hazina gani? Acha unafiki. Unafiki hautakupeleka nafasi huko. Unafika kwa mtu unamuonyesha ya kwamba wewe rafiki yake kabisa, lakini ndani mwako unatafuta mahali ambapo utamuua. Kama Yuda. Yuda alitembea na Yesu, kumbe iko naangalia huyu bwana anapita namna gani, anatembea namna gani, akaangalia namna gani ataleta wale wanyang'anyi waje wamshike na kumuua. Usiwe kama Yuda, usiwe mnafiki, usiwe kama Kora. Namna alikuwa anatembea na Musa. Musa akipeleka watu mlimani, twende tumuombe Mungu, naye anabakiana ingine kundi akiwaambia ya kwamba muachane na huyu Musa, muachane na huyu Musa. Ilimsaidia nini? Mwisho na mwisho Mungu alifungua udongo na ukawameza wote.
Kwa nini uishi kwa unafiki? Ukionyesha watu ya kwamba unawapenda, ukionyesha ya kwamba mimi niko Mkristo, na ijapo ndani ya moyo wako mnaharibika, hazina yako inaharibika, lakini unaonyesha nje kama wewe unampenda Mungu na unapenda watu wengine na unatumikia Mungu wake na kweli, na ijapo ndani mwako uko na vitu vingi ambavyo haviruhusiwi katika njia ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini tulipenda kuongea neno fulani kuhusu hazina, sababu neno la Mungu linatuambia ya kwamba kwa maneno tunayoyasema yanaonyesha kile ambacho kiko ndani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Najua utakaponisikia wewe mwenyewe utajua kwa kusema, usemi wako unasema nini, kwa matendo yako unafanya nini, unafanya nini. Eske yale unasema yanaonyesha wengine ya kwamba ndani mwako mna upendo, mna Roho Mtakatifu, wala vile ambavyo unavifanya vinaonyesha ya kwamba kweli unamjua Kristo, wala vile vinafanya wala vinasemaka vinaonyesha ya kwamba kweli kweli haujuani na Yesu Kristo. Wewe mwenyewe utajiswali na utajiuliza ni kwa nini tumezungumzia hayo. Neno la Bwana litubariki. Amen.